друзья, дамы и господа, Лига боевого самбо и ММА Республики Таджикистан и также бойцовский клуб «Истеклол» с гордостью представляют Гран-при чемпионата Азии по боевому самбо. Ladies and gentlemen, the Combat Sambo and MMA League of Republic of the Tajikistan proudly presents the Combat Sambo Open Asia Championship Grand Prix. Первый бой. And the first fight in the category of 66 kilos. And to the red corner, please welcome from Tajikistan, Mouin, Taджик, Гафуров. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. Муин, Таджик, Гафуров. Он чемпион мира по ММА 2013 года, чемпион мира по боевому самбо 2013-2014 года. Его профессиональный рекорд – 10 побед, всего 2 поражения. Его боевой вес – 66 килограмм, рост 172 сантиметра. Муин Таджик Гафуров, he is the MMA World Champion 2013. Combat Sambo World Champion 2013 and 2014. His professional record is 10 wins and only 2 losses. His weight is 66 kilos, height is 172 centimeters. Mouin Taджик Гафуров. Ladies and gentlemen, and he's opening in the blue corner. Please welcome from China, Zhou Tao.
top champion in China. His professional record, 8 wins and 2 losses. His weight is 66 kilos and it 174 centimeters. Zhou Tao from China. И рефери в ринге, судья международной категории Артем Тарасов. Так, пожали руки. Внимательно слушаем команду. Затылки бьем, позвоночник столб бьем, в пах, не работаем. Колени. Ассаламу алейкум, дӯстони азиз. Алоқамандони варзиш. Акнун гузориши мо аз ноҳияи Данғара, аз марҳилаи панҷуми ҷоизаи шоҳ Исмоили Сомони манзури шумо мегардад. Инҷо Муин Гафуров аз кунҷи сурх бо рақиби хиш аз Чин Ҷаотао ҳарду ин варзишгароне ҳастанд ки дар яке аз ширкатҳои бонуфузи One FC баромад мекунанд. Акнун бибинед Муин ба ҳуҷум гузашт, дар ҳол тавассути пой ва даст бисёр қавӣ аст ва оҳо ин барои Муин имконияти бештар дод. дӯстони азиз, акнун бале бори дигар хуш омадед ба маҷмӯаи варзиши ноҳияи Данғара. дӯстони азизу арҷуманд ва муҳорибаи аввалине ки дар ин толори бошукӯҳи варзишӣ сурат гирифт, ин ҳамон чеҳраи шинохтаи варзиши тоҷик Муин Гафуров аст ки борҳо дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ана ҳамин гуна муҳориботи омехта ё самбои муҳорибавӣ тоҷикистонро намояндагӣ кардааст. ва ёдовар мешавем ки дар ин ҷо довара дараҷаи байналмилалӣ Артем Тарасов ин қувозмоиро ҳакамӣ мекунад ва Муин Гафуров дар ҳамон лаҳзаи аввале ки ба ҳарифаш наздик мешуд аллакай як ҳайкик гузаронид, баъдан ҳамон дар ибтидои рақобат текдауни аввал низ ба номи ӯ навишта шуд. Акнун дар ҳолати партерӣ низ мо медонем ки Муин Гафуров як маҳорати боло дорад ва акнун ба ҳамон усулҳое ки дар болои партер ё дар болои мат иҷро кардани ҳамон гуна усулҳо роиҷ аст. Муин Гафуров ҳамон усулҳоро бубинед зарбаҳо низ мегузаронад ва Мурод Алӣ дар ин маврид шумо чӣ гумон мекунед? оё қабл аз анҷом ҳам метавонад таслим кунад ҳарифашро? бале дар ин ҷо аслан агар бубинем унвони Муин Гафуров чемпиони ҷаҳон аст дар риштаи самбои муҳорибавӣ ва бисёр осон бубинед ҳолати ла додани дастро муваффақ мегардад ва хеле рақиб дар ҳолати ногувор аст. фикр мекунам ин бисёр ҳолати аҷиб аст барои Муин ба даст овардани ғолибият. хеле мавқеи хубро хош гирифтааст ва ҳолати ла додани даст ҳамин тариқ Муин Гафуров дар ин ҷо ғолибиятро ба даст овард. акнун аввалин пирӯзӣ аст ки Муин Гафуров инро ба даст овард. бале ин аввалин пирӯзӣ ва ёдовар мешавем дӯстони азиз, дар ҳамон лаҳзаҳои аввал дар дақиқаи сеюми қувозмои Муин Гафуров тавонист ки ғолибиятро туфайли ла додани дасти ҳарифаш ба даст биёрад ва хотиррасон мекунем ки ин қувозмоӣ дар марҳилаи гран-при ҷоми Осиё оид ба самбои муҳорибавӣ баргузор гардид ва акнун Муин Гафуровро дар марҳилаи финалӣ тамошо хоҳем кард. На первой минуте 44 секунде первого раунда победу болевым приемом одержал Муин Таджик Гафуров. дӯстони азиз, акнун ба хотири Муин аст ин кавкубиё. хоб дӯстони азиз, акнун мо рақобати аввалро дидем. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муин Гафуров бо рақиби хиш аз Чинӣ баромад кард ва ҳунари зебо нишон дод ва рақобати дуюмро ин ҷо барои мо муаррифӣ мекунанд ва мо мунтазир мегардем рақибонро барои омодагӣ дар ин ҷо ва ҳолати хеле ҳам зебо. Дорогие друзья, и сейчас настал момент финального боя Гран-при Азии по боевому самбо. И в ринг приглашается из Таджикистана Муин Таджик Гафуров. Try me if you wanna hate, you know where to find me. And if
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a Ladies and gentlemen, this is the Open Asia Grand Prix Combat Samba Final. And from Tajikistan, Muin Taджик, Гафуров. His professional record, 10 wins and 2 losses. И в синий угол ринга добро пожаловать из Египта. And to the blue corner of the ring, welcome from Egypt, Sami. Fame, no, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your mind. Okay, ladies and gentlemen, your applauses for fighter from Egypt, Sami Amin. He is the Emirate Brazilian Jiu-Jitsu champion. His professional record is 8 wins and 3 losses. Sami Amin. And your referee in the ring, Vladimir Palala. دوستان عزیز اکنون دوباره موین غفورов برآمد در مقابل سامی امین مصر نفری که در وان چمپیونشیپ هر دو میزنند. این ورزشکارانی هستند که بارها در وان چمپیونشیپ رقابت کردند. حالا ما منتظر میگردیم از موین. فینال است، راوند اول دور فینالی. سامی امین نفری که دوستان عزیز برای مخلصان شبکه ورزش آشنا است. در وان چمپیونشیپ ما این ورزشکار را از رقابتش برای شما نمایش داده بودیم. ببینید اکنون برای بفکرم برای موین خوب است رقابت کردن با او. سامی امین حالا یک ضربه موین را قبول کرد و دوباره بر مقابل موین مستحکم استوارتر می ایستاد، اما موین باشد همانا شتاب نمیکند برای ضربه. اوه اکنون ببینید حالتی که باز هم سامی امین را در حالت ناگوار مانده است. ضربه های مستحکم موین غفورov، خیلی ضربه های قوی، اما رقیب نیست. بازم به هجوم میگذارد. موین باشد خود را در کنار گرفته ایستاده است. او توسط برگشت با پای، اما حالت عجیب. نه در اینجا موین خوب است. موین خوب کار میکند. موین خوب کار میکند و سامی امین باشد خود را خوبتر میگیرد. در اینجا امکانیت زیبا است برای موین ضربه زدن. خیلی حالت زیبا. پای را سر اول موین میبرارد برای خوبتر موقع خیش را اشغال کردن و بعدا ضربه زدن برای موین باید مؤثر گردد. سامی امین این ورزشکار مصر، ببینید اوه موین ضربه میزند. خیلی ضربه های قوی از سمت راست چپ. رقیب در حالت ناگوار است. ببینید همه از پای برمیخیزند برای موین به حالتی که رقیب را انداخته است. رقیب نیز در حالت ناگوار است. سامی امین در حالت ناگوار است. موین ضربه میزند.
خیلی ضربه‌هایش قوی است. در حالت دیگر بالالان از وراد میبرد هر دو را برای ویران نکردن قاعده‌های سمبای محاربه کسبی. در اینجا سامی امین دیگر در حالتی خیلی ناگوار قرار گرفته است. موین ضربه میزند، باز هم حالت‌های زیبا را موین به دست میگیرد. از سمت چپ راست ضربه زدن برای میسر میگردد، دوباره ضربه میزند. در حالتی پارتری کار کردن برای موین آنقدر ببینید برای رقیبی موین آنقدر خوش است. او راستا ضربه میزد اما توقف است. در حالتی کم کار کردن موین ممکن است هر دو را از جای برخیزانند. بالالان از ورد میبرد این رقابت را. سامی امین مصر مستحکم رقیب را داشته است. موین را نمیخواهد که با او ضربه زند، اما موین باشد با هر کاری با هر حرکتی نباشد خود را از این حالت رها میکند و دوباره میسر میگردد، ضربه میزند. در یک حالت ناگوار است، ضربه های قوی موین بسیار میرسد. آن اکنون خیلی حالتی زیبا موین ضربه میزند، حالتی زیبا برای موین ضربه زدن، خیلی همه حالتی عجیب. بالا نمیتواند که از این حالت نظارت برد چون که در اینجا حالتی ناخوشی با بار آمدنش ممکن است. موین با ضربه میزند، حالتی داشتن را بالا نشان میدهد. از کنجی سرخ موین ضربه میزند. تمام، این غالبیتی موین است، غالبیتی پررأی موین غفورов از دوستان عزیز. سامی امین مصر در اینجا مغلوب میگردد و موین در دوره فینالی پیروز گشت و این پیروزی موین است. پرچم بر دست میگیرد، خیلی عجیب بود. اکنون موین غفورov در وطن خویش در میدان خود غالبیت به دست آورد در مرحله فینالی گران پری جام آسیا. این قوازمایی در دقیقه پنجم دوستان عزیز به انجام رسید. Для награждения бойцов в ринг приглашается президент футбольного клуба «Иссикул» Шохрух Саидов.